Ćao, ja sam Ivana, a vi gledate Click Show. Prvu priču donosi vam naš Aleksandar i pričat će o sigurnosnim propustima. Sve privatne informacije bivaju izložene napadima, najčešće neke XSS i SQL injekcije se koriste za napade. XSS je cross-site scripting, ti propust u kompjuterskoj bezbednosti tipično nađe na web aplikacijama. Može se upotrijebiti kako bi se zaobišla sigurnost same aplikacije, odnosno samog sajta, i kad se zaobiđe sigurnost, ostajete bez podataka, može se upotrijebiti za pristup ostalim privatnim informacijama drugih ljudi. Što se tiče SQL injection, to je na neki način poseban vid napada gdje ti pokušavaš izvršiti napad na samu bazu podataka, da dobiješ informacije, odnosno da zamijeniš recimo šifru od administratora ili dobiješ informacije o samom administratoru da ti mogu preuzeti sajt kao administrator. 2008-2009 se slagaću, bilo je 90% napada koji su izvršeni na web aplikacije, oko 90% je vršeno SQL injection. Keylogger isto jedna od specifičnih vrsta napada gdje, ne znam, korisnik skine aplikaciju, besplatnu aplikaciju, svi sretni što se skidamo besplatnu aplikaciju, u suštini aplikacija u sebi sadrži keylogger ili nešto tako slično. Šta keylogger radi? Keylogger radi u pozadini gdje ga sistem uopšte ne prepoznaje i pamti sve što ste otkucali na tastaturu. I da, ne skidati svakakve gluposti sa interneta, ne instalirati ih, ne otvarati neke poslali vam neko e-mail sa podacima da ste dobili, ne znam, €1.000.000, da vam je neka tetka u Kanadi to poslala, vi svi sretno to skinete i instalirate keylogger ili nešto tako slično na svoj računar, pa ostanete bez podataka sa kartice i ostaloga. Keylogger se najčešće primijeti tako da zakucava procesor, primijetiš da, ne znam, računar jako usporeno radi. To je generalno i za sve viruse tako, znači on radi u pozadini, opterećuje procesor, uzima procesorsko vrijeme, njihovi sigurnosni neki aspekti nisu zadovoljeni, tako da, ne znam, skoro sam negdje pročitao da je pomoću klime koja je bila dostupna na internetu, bila dostupna preko Wi-Fi, čovjek je uspio uhakovati i pristupiti privatnoj mreži, tako da je čovjek sve njegove privatne podatke iskoristio, slike, PayPal account, vize i ostalo, znači sve mu je bilo ukradeno, ajmo tako reći. Prije nekoliko dana sam također saznao da u BiH nemamo, da masa nekih firmi ne radi uopšte sigurnosno testiranje na svojih proizvoda, banke konkretno. Isto također dosta gaming industrije to ne radi, kao da ne razmišljaju o tome kao to se neće desiti u Bosni. Inače, ranjivost sistema je presjek na neki način 3 elementa. Osjetljivost sistema, odnosno mana, pristup napadaču, to je nedostatak sistema samoga, i sposobnost napadača da eksploatiše taj propust. Sama činjenica da ste nešto ostali javno dostupno na internetu, bilo ko može pristupiti tome i bilo ko vam može nanijeti štetu. Na internetu postoji jedan search engine, zove se Shodan, i on radi na način da ako vi ukucate podatke kamera, država, ne znam, korištenjem specifičnih podataka za pretragu, mogu se naći svi podaci za taj specifičan uređaj, za tu zemlju, recimo IP adresu, koji softver se koristi, koja su njegove propusti, i bukvalno uz par klikova miša možete zloupotrijebiti taj uređaj. Kao i svakog petka, Karlo za vas priprema recenzije hardvera. I ovaj put pripremio je nešto, pa pogledajte. Dobra, danas nastavljamo priču od zadnjeg puta gdje smo se bavili tastaturom, gaming, periferijama i ostalo. Danas nastavljamo sa mišem. MS, ista znači serija kao i prošli put. MS Profesional, marka koja je kod nas poznata po tome što je u principu neka budžet varijanta za bilo kakvu periferiju vezano za računari ili za konzole, nebitno. Radi se o
mišu. Gamerske varijante, opet ću ponoviti isto ono od prošlog puta. Gameri služe zato da bi unaprijedili svu moguću periferiju koja postoji za računare, a onda ovi ostali to sve iskoriste. Ovdje moram priznati da se radi o jako dobrom modelu miša. Mislim, metalno kućište, jako dobra plastika, sve što može da ima jedan gamerski miš. Ergonomija, takva kakva jest kod gamerskih miševa, ima se taj problem što kad se radi ergonomija, obično se radi za dešnjake. Ovaj konkretno miš mogu da koriste i ljevaci, s tim što nije baš raspored dugmića baš dobar. Ali u suštini ergonomija samog miša i njegov oblik može da se koristi za ljevake i za dešnjake. Ono što je zanimljivo, naravno, kao i svi ostali gamerski miševi, kad se uključi, ima kojekakve svjetljenje u 8 različitih boja. Sad nisam siguran kako se to mijenja, ali dobro, nema veze. Aha, evo ga. Osim toga ima programabilne dugmiće, 8 različitih dugmadi koje se mogu programirati da vrše određene funkcije tokom igranja, tokom bilo kakvog rada. U pitanju je optički miš, znači nije laserski, 4000 dpi rezolucija, znači nije baš ona top klasa miševa, znači onih nekih laserskih miševa koji imaju puno veću preciznost. Ovaj ima solidnu, 4000 dpi, sasvim solidna preciznost. I to je ono neko najosnovnije stvar. Ono najbitnije od svega je njegova cijena, znači on spada u budžet varijante gamerskih miševa. Može se koristiti za bilo šta, naravno, s tim što neki entry gameri to vole ovakve neke stvari. Naravno, ne možemo sad ovo uspoređivati s nekim skupljim varijantama miševa koji idu do 100 i 200 eura, ali za neku entry varijantu jako dobro. Ako što se tiče nekog mog subjektivnog dojma, znači prva stvar, jako dobar kabel, ove neke stvari, to su neke minijature koje ljudima dosta znači. Kabel je ja je volim zvati gurtna i jako se teško upliće i dosta je čvrst. Moram priznati da je to stvarno dobra stvar. Meni lično miševi ovakvog tipa odgovaraju. Nisu loši s tim što ja ne volim generalno te neke dugmiće. Zašto? Zato što sam često mijenjao miševi i svaki put kad trebam nanovo da programiram te dugmiće, onda mi je to muka navikavati se na ove, na one. Generalno ljudi vole to da koriste, neki ne. Ja lično ne volim i ne koristim ih. Navikao sam na sve ostale dugmiće, imam preko tastature da su mi 3 osnovna dugmeta na mišu. Moja lična preporuka za budžet varijante miševa do nekih 30-40 maraka, izuzetno dobra stvar. Kada smo ostvarili saradnju sa ProInterom, oni su nas upoznali sa ekipom iz RoboKids. Nama se tamo toliko svidjelo da smo odlučili da vam u svakoj epizodi donesemo po jednu rubriku. Dakle, imamo tu svoju stranicu, već smo naučili malo da je ukrašavamo bojama svim čim, znači da imamo ove headere, paragrafe, već znamo da manipulišemo izgledom tih HTML elemenata, ali tako? Ja sam Miloš Panjavošić, profesor matematike i informatike koji trenutno radi kao programer i ovdje drži kurs kodiranja kroz igrice gdje djecu učim neke osnove web programiranja. Ovaj kurs je podijeljen u 10 termina kroz koje polazimo od osnova weba, znači HTML-a, zatim ih učimo CSS-u da bi kruna svega toga bio JavaScript i crtanje naše igre na Canvasu. Kurs je namijenjen za starije osnovnoškolce otprilike. Mogu da se prijave ovdje u RoboKids centru i namijenjen je djeci koja imaju interesovanje za programiranje, ali još uvijek nemaju neko iskustvo. Djeca bi na kraju ovog kursa trebala da imaju osnovno razumijevanje logike koja je potrebna za programiranje i da već znaju da postave neke HTML elemente i da ih povežu na neki logičan način, tako reći da uspostave neku komunikaciju sa računarom. Ovaj kurs ima za cilj da djeci predstavi programiranje ne kao nešto potpuno apstraktno i komplikovano, već kao nešto što svako ko se iole potrudi u tome može da razumije i ako ima imalo sklonosti ka logičnom razmišljanju, može da već i sa nekim osnovnim znanjem učini neke stvari na računaru, da napravi tu svoju web stranicu i već neku logiku ubaci unutra. Najteže za usvajanje jeste sama ta komplikovanija logika, operacije sa tim stringovima, intovima, šta god da smo radili tamo nekih
6. i 7. termin, dakle kada već radimo neke zadačiće koji zahtijevaju malo apstraktnije razmišljanje. Međutim, mislim da to savladaju vrlo dobro za svoje godine, za svoj uzrast i da kada se izbore sa takvim problemima, neki budući problemi im budu lakši za rješavanje. Inače, ja smatram da je programiranje lakše učiti ako postoji neki projekat koji se izrađuje. Dakle, u ovom kursu ono što se na kraju dobije jeste igrica koja je u potpunosti igriva, gdje možemo da kontrolišemo pločicu koja odbija kuglicu i koja ubija cigle. Tako da mislim da ako je cilj vidljiv, učenje je mnogo lakše. Na kraju kursa imamo potpuno igrivu breakout igru, clone breakout igre koja je napravljena 1980. godina. I mislim da zbog toga je motivacija za učenje mnogo veća. Tek smo počeli, tako da smo naučili tek neke osnove, recimo kako da ispisujemo tekst na stranici, kako da bude boje, dizajn stranice i da dodajemo slike na stranici i tako dalje. Definitivno se nastaviti s programiranjem i očekujemo da sad kroz ovaj kratak vremenski period da prođem te neke osnove programiranja. Drugo vam predložio RoboKids jer imamo dobre nastavnike i odlično objašnjavaju ovo kroz šta se, kako da programiramo. Gameri, ova rubrika je za vas. Gordan i Karlo i ovaj put pripremili su gomilu informacija, najave sa festivala, svjetskih festivala, 3 nove igrice koje možete igrati pa pogledajte. Što se tiče gaminga, kod nas je desila jako bitna stvar u zadnjih 7 dana. Najavljen prvi Kuo Gaming festival. On će se održati na Kastelu. Od 6. do 8. septembra, znači outdoor je festival skroz. Kompetitivni gaming bit će najbitnija stvar. Dešavat će se znači takmičenja u LoL-u i u CSGO. Da, veliki je poprilično bogat nagradni fond, kvalifikacije će krenuti uskoro, trajaće, ovo će biti samo završni turnir. Završni turnir, offline turnir, znači sve ekipe dolaze ovdje na Kastel, bit će veliki događaj. Jako bitna stvar i za region, i za Banja Luku, turistički i svakako drugačije. Pored samog festivala koji će se održavati na Kastelu, bit će i poseban edukacioni dio i sa radionicama i prezentacijama koji će se održati u Banskom dvoru. Znači, taj dio će se održati samo 7. i 8. septembra. Prvi dan neće biti, pošto će prvi dan biti posvećen samo otvaranju festivala. Da, naravno, pratit ćemo i dešavanja kvalifikacije i sve ostalo. Naravno. Uskoro, mislim, trebale početi kvalifikacije u obe igre, znači... Kvalifikacije će biti online. Da, sada ne znam koliko će etapa biti. Uglavnom, šuška se već da će doći ekipe iz Italije, Španije, ti baš malo jači igrači koji već duže vrijeme prati. Internacionalnog karaktera. Internacionalnog karaktera svakako. Sada, pored toga, ja bih iskoristio priliku da najavimo i predstavimo još malo veću stvar, svjetsku. S obzirom da je juče počeo neslužbeno E3 sajam, najveći znači gaming događaj u svijetu, koji se događa u Los Angelesu. Dakle, je probio led sa prvom pres konferencijom, igrali su manje više na sigurno, kao što smo mogli očekivati, što se očekivalo, predstavili su Battlefield 5. Ide na Battle Royale. Naravno, što je... Sve ide na Battle Royale. Naravno, trend Battle Royale moda okupirao je Battlefield, tako da će Battlefield imati Battle Royale mod. Ja lično nisam neki fan, ali dobro ljudi. Pa ja sam isto više pristalica single player igara, međutim, stvarno Battlefield koji inače pokazao se kao možda jedna od najboljih multiplayer igara trenutno na tržištu, stvarno je super stvar što će imati i što će na taj način parirati Call of Duty Black Ops 4 koja će također imati... Konkurencija je uvijek dobra, onda se svi ostali tako da budu bolji i bolji. Pa znaš kako, svake godine, svake jesen tu je Call of Duty, tu je Battlefield i oni međusobno krve što se kaže. Oba imaju ove godine i Battle Royale mod, s tim da Call of Duty neće imati single player mod što će odbiti priličan broj igrača. Battlefield 5 izlazi znači sredinom oktobra, ima još fore, bit ćemo ga još i na Gamescomu u Kelnu. Biće i beta uskoro, znači veliko beta testiranje.
Najavljuje se jako dosta toga vezano za Battlefield i događaj. Ono što je najvažnije, neće biti mikrotransakcija i lootboxova koji su doslovno ukopali i u zadnje vrijeme. Lootboxovi su u zadnje vrijeme napravili haos. Oni su, što su bili tvrdoglavo, odbijali da sa Star Wars Battlefrontom dvojkom naprave, da odustanu od toga. Čisto da karikiramo, $2100 je vrijedila dodatni sadržaj koji se mogu uključati preko lootboxova, tako da sami sebe su upropastili s time, tako da su originalno sigurno odustali se od toga. To su potvrdili za Anthem, koji je vjerovatno jedan od najiščekivanijih igara ne samo ove godine, nego cijele generacije. Znači, radi se o novom projektu BioWare-a, koji su svjesno ukopali Mass Effect zadnji, Mass Effect Andromeda, koji je izašao prošle godine, koja je doslovno uništena zato što je veliki broj resursa i svega bio preusmjeren u razvoj te igre. Radi se o SF RPG-u otvorenog tipa, izgleda spektakularno, tako da se očekuje da će biti vjerovatno najveći pretendenata za igru godine iduće. Što se tiče ostatka igara koji su jučer predstavljeni, to je standardno EA Sports, kompletna sekcija. Međutim, simulacija sporta. Naravno, svake godine EA odradi cijelu priču sa svojim, hokejom, fudbalom, košarkom i NFL-om. Ono što je posebno veliki šok bio sinoć, mada ne i neočekivan, tiče se same FIFA. FIFA je dobila licencu. Dobila je licencu i za Ligu prvaka i za Ligu Evrope, čime znači doslovno uzeli sve od PES. Sve od Pro Evolution Soccer sad treba da nekako napravi korak neki, sad je njima ono što se tiče toga ili gameplay ili ne znam šta, s obzirom da su izgubili jako puno licencije ove godine. Nedavno je recimo Borussia Dortmund odustala od njih, tako da ćemo ove godine u PES vidjeti pod nekim 10. nazivom, kao što je recimo običaj u drugim igrama. Sinoć je malo šokirao ljude najavom novom Command & Conquer igre. Da, ja sam veliki fan inače Command & Conquer starog sa PC-a. Ono što je jučer sve iznenadilo jeste to da je igra najavljena samo za mobilne platforme. Da, inače ljudi koji ne znaju, mobilne platforme uzmaju ogroman već sad dio tržišta kad je gaming u pitanju. Svi misle kao to su obične igrice na telefonima, ali jako, tu se radi o više milijonskim brojevima downloada, tako da još što je veća stvar, često budu besplatne. Naravno, oni imaju svoj zarad na mikrotransakcijama i sličnim reklamama. Način na koji zarađuju, naravno. Naravno. Međutim, to je jučer malo razočaralo PC gamere koji su se poprilično iznenadili kad su vidjeli da jedan Command & Conquer izlazi samo za PC igra. Command & Conquer je baš ime kad je PC u pitanju jako veliko ime. Sada, znači, što se tiče ostale press konferencije, one tek trebaju da uslijede. Iduće na jednu Microsoft. Microsofta se očekuje da predstavi novi Halo, Gears of War, Forzu novu, tako da i tu ne bi trebalo biti nekih velikih iznenađenja. Mada se šuška da je trebalo biti 15 novih naslova. Sad, da li misle na neki indie scenu ili neke malo veće naslove, to je još upitno. Trebalo smo vidjeti dugo očekivani Cyberpunk 2077. To je nova igra CD Projekt Reda, autora Witchera, tako da je cijela pažnja će biti usmjerena u Los Angeles na Microsoftovu press konferenciju koja bi trebala biti premijerno prikazana igra. Radi se o igri koja je u razvoju već 5 godina, tako da ništa se o njoj još uvijek ne zna. Ako bude upala kao Witcher, bit će dobro. Čak se šuška da će biti mnogostruko veća od Witchera u svakom pogledu, da će imati neki dodatni ekskluzivni sadržaj na svakoj platformi. Posjećam da izlazi na PlayStation 4, Xbox One i na PC-u, ali pošto vjerovatno nećemo vidjeti prije 2020. godine, vjerovatno ćemo onda vidjeti i na idućoj generaciji konzola, s obzirom da tada se negdje očekuje izlazak nasljednika Xboxa i PlayStation 4. Ostaje nam znači Ubisoft. Ubisoft će, već su iscurila, vidio si samo informaciju o novom Assassin's Creedu, Assassin's Creed Odyssey koji će se dešavati u staroj Grčkoj. Znači, nakon Egipta ide nova priča kompletna u Grčkoj. Tu je Division 2, od kojih se mnogo očekuje, a šuška se da će biti, mislim, jako puno likova je do sad bilo, vezano za novi Splinter Cell, koji će biti najavljen također na Ubisoftovoj konferenciji. Biće standardnih onih manjih naslova, Just Dance i standardna, znači što svake godine vidimo te naslove. Očekuje se novi update za For Honor.
To je kompetitivna hack and slash igra. For Honor je napravio neke probleme sa onim njihovim... Dedicated server imali su jako puno problema, a očekuje se da će ispraviti sa novim updateom cijelu priču oko toga. Ja se nadam, cijeli taj koncept je bio jako dobar, što da nije malo više zaživio. Sony će predstaviti 4 velika naslova, cijeli fokus cijele press konferencije bit će na Last of Us Part 2, Spider-Manu, bit će na Ghost of Tsushima i Death Stranding. Death Stranding Hideo Kojima na novi naslov koji je trebao poslušati kao njegov revanš Konamiju zbog jako lošeg odnosa, zbog čega su ga ne jurili zbog Metal Geara zadnjeg. Dovoljno reći da je objedinio u tom projektu i Guillerma del Tora, Norman Reedusa, Mads Mikkelsena i hrpu poznatih glumaca koji će raditi, a da u igri nakon 3 godine od najave još uvijek apsolutno ništa ne znamo. Velika je enigma, tako da očekuje se mnogo o njej, a vjerojatno neće biti u prodaji prije 2020. godine, ali svakako sve oči javnosti, cijeli gaming bit će uperene na Sonyevu konferenciju gdje se očekuje detaljna prezentacija igre. Sony je odlučio prije same konferencije da predstavi nekoliko naslova i novih informacija koje će preskočiti na samoj konferenciji. Tako recimo dobili smo datum izlaska Days Gone igri. To je post-apokaliptična open world bikerska igra. Zombi naravno opet su u fazonu. Dobro, post-apokalipse uvijek. Ili zombi ili Mad Max. Ne, stvarno. Sony je prošli E3 oduševio sve najavom Days Gone igre, međutim, odgodili se, očekivalo da će izaći krajem ove godine, ipak će izaći sredinom februara iduće godine, što im je dalo dosta prostora da još odrade na njoj, da završe sve poslove. Što se tiče još Nintendo, da malo skratimo, da ne odemo previše sad prije svega toga, očekuje se najava novog Metroid Prima, koji bi trebalo biti ekskluziva, i očekuje se potvrda dolaska Fortnite-a na Nintendo Switch. Svi znamo šta je Fortnite, ima preko 40 milijuna igrača, naravno opet i Battle Royale u pitanju, tako da očekuje se puno i od toga. Facebook, kampanja, optimizacija. Ako vam ovi pojmovi nešto znače, ostanite sa nama jer će Aleksej u nastavku objasniti kako optimizovati Facebook kampanju. Zdravo, moje ime je Aleksej Đurđević, bavim se digitalnim marketingom i danas ćemo govoriti o najefektnijim načinima kreiranja kao i upotrebe u reklamne kampanje različitih publika. Imamo 3 vrste publika koje možemo koristiti na Facebooku. Prva je Saved Audience, druga je Custom Audience i treća je Lookalike Audience. Sad kad smo već razjasnili koje sve publike možemo da koristimo na Facebooku, da sumiramo koje publike su najefektnije u različitim reklamnim kampanjama. Ukoliko je brand novi na Facebook platformi i ukoliko nema veliku bazu fanova ni na Facebooku, recimo ni na Instagramu, niti broji veliki broj posjeta na web sajtu, najbolja publika za početak jeste Saved Audience. Međutim, ukoliko brand postoji već određeno vrijeme i broji veliku bazu fanova na svojim Facebook, Instagram profilima ili broji veliku posjećenost na web sajtu, a ukoliko mu je cilj, recimo, privlačenje novih fanova ili prodaja, najbolje publike koje može koristiti jest Custom Audience i Lookalike Audience, to jest kombinaciju ove dvije. Ukoliko je cilj brenda povećanje prodaje, dosadašnje reklamne kampanje pokazale su da je najefektnija publika u tu svrhu upravo Lookalike Audience. Jer ukoliko, recimo, imamo Custom Audience kupaca, to jest kreirali smo Custom Audience samo kupaca na web sajtu i ukoliko želimo da povećamo prodaju, napravit ćemo Lookalike Audience na osnovu Custom Audience kupaca. Tako ćemo naći veliki broj ljudi koji ima skoro identična interesovanja sa publikom kupaca i dobit ćemo novih 16, 32 ili čak 48.000 novih potencijalnih kupaca. Gledajte nas ponovo idući petak, pišite nam na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, gdje god, preplatite se na naš YouTube kanal, pišite nam predloge i sugestije. Ćao!